your friend be some management. Or yeah, Juma when you say Bosom and Major 500 seat, the guess yet. It is at the end of the day, we send Nipan and near my dining never bow. What the best before? Sasana walk cadia and emetinasi our honor. But in general, so Cocasa Bay ye new honor man, not John Dramani Mahama. I also Sako back local school. Bay ye, but will be a year before Wakunia Sabi. Obetima say Wajuma. Wajumano, I will call your befaso of the say Jumano. 2. Obetima say Wawaria. 3. Obetima for ways and means bia so adi bia ye ni munyam edeba. Obetima faso. Before Betima disgassing home and wababeda. I would die on for any mumba. It is a ocean our rear eye a coswa. Ya wo a ya and crabata me one yama makumako spirit demons makumako 23. Omo worry nipa biansu when it did a bia when it chiwadi. I in all no a bill on my a yabe and a yes I know. Ye share afiasi na sene na eneme ko na mafodidi na ene wo musenka afia ye ba beto aba ye nto aba ni wie no na ka NDC ye mampeni dada John Dramani Mahama eda no na ka ono ena afa konye na disu fi se na amafo na kire se oman no enkoyie se ne wo mohwehwe no na so mampeni kasa ye bi okoka ye no eno na ma Christopher ho Ghana ha ejo papa ne yie pa sembe ne mampeni koka ye a wo kire se bia se ewe hwi ni ho enu ti se wo bo bra hwe mbo bra na so bra no anko yi amawa e fra akoko hye bi se be yi bi wo ho e na be yi na e soriti a nenti e ma wo hu ho ano ene wa bra ba wo bo no so sansem wo papa koka yi eno ama Christopher no edwane yi pa kyese wo mo kyese se wo mo pre akonwa ni mpo ana so mo bo nto de pa akonwa no se ye nto aba ne mo ma omo na masofo so ebi na madensifo so ebi ko nro so ekwaji nro ni nyina ne tumi a wo mo penti na se bibie ni wo de a esi den na mpo kosofo wo kra se omo mpa ye ma esan se okwa kopa konya we no ena ma akristofo ebuafu yi penalty mesaka asumdwe sofo a ne mu odu yi pa not sunsun ase ena owo menche we si de ha ne no e ba betwetwe nkomo ntimi se ka ho ne ma papa akwa aba Papa chemo akwa. Me just me yaba. Papa report say. Nyame adom ye ho ate yankesa. Ye de nyame ase. Papa asema ye mampeni ko kai e na ma Christopher bi se modwa pa yi. Ye mampeni kire se hwi ni ho. Be ye bie ni ho nti ye bobra na asa so for ma daada ye mama ye de ru ahye be ye mo bie bibi na sanko yi a no de akwa kwhye be ifu. Me da say ma menchia eye too much ahwefo ni na. Ma me ewi ase bibi wo wi ase. Na sam na wakan no niam mienu on se ye ne Ghana fo no ankatangasa no sa ye be ma ye ni ada honom ni aye adwuma in the first place afi 2 ye frɛ bibi sa management or ye adwuma when you say bosom and Major 500 cedis ne guess ye 3 it is at the end of the day we send nipa na niam dane na be bo wa what the be hye bayifo se sa na wo ka dia ene metenase e wo honom. But in general, so Cocasa Bay ye ni honoma, not John Dramani Mahama. I also Sako back local school. Kakara. Oh, honum. Why? Because said the entire Mamaka said, Bible, what dear be any honoma bet me ye film. Amana ye. Minister John Dramani Mahama, ya soliconi. And more fine shiny Tirimu said, Sabi and Crofobin Sama Wamokika upon Wawa Woko, yes, what you bay ye too. One yen too. Upon what you to Miss Bay yo. And with your palm one solly a 1 year near dance your course what? Baby, baby, dear dance, say, number 4 year mena, may buy and I can say. One dinner a womb, Ebia, John Dramani Mahama Kaya, a walk to send a first and Americano, Menene ya drink a crack. Sir, and Crofobia bring back on us of Biaka say, woman, men a yo, over pan a yo, unia win, what is wrong? And to me, as just of voices, Obama Honoma, me catch I will say. It doesn't matter sika with the mammy. Opa for billions in pound sterling. If I blame me. Some more deep pan can't just say we know your minion beat that. Because so far no be bleeding yet. It won't shall none cut here by a copy, aqua send cut here up him. The son sentino, may I'll make sure say, Yamima ya, a bad boamia, and friend was here emblem, and a mayor. And you will see how they blame it. And I said, be frame my mayor, they may pay, and I made me dear chili. Sanona sign dear, or can't, Metia say, but I see what Betty made Gina. No, I can't say, oh, be ye be any what, but what's what this assembly and tea, I will be feeling. And I'm more fun, Shelly Trim say,
enkom sha me be share ye e ka say mahu say ye de chiniya sini so e tre sa afi we say wo yele no wo be wi ni wo de sa adwe ni hye ni trim da bi enkom sha ba ye ho adwuma prophecy bia ni wonu ma ba ya pra keke ana ke mu bebra ya hye enkom na be kwa abruchi enke ya passport enke ya adwuma wo to wonu ma na ka kwa abruchi but enkom sha bia ba you have to work on the san enkom sha na aba no it is for the sa adwe ni hye ni trim ana yase ba ye ni ho ana yase we ni ho enka wo kwa ka kire wo yere adenkra ma ama kwa wait camp wo sirim adenkra kwa ma wo mu se wo ba power wo yere so obeboa wo mu papa oni se be ye na asofo no ebo no wo ka wait camp asemi wo ko ho a ye ma me no nko ani go ebe wi echi na wo mo ho no nya kwan na ebi no mu kasa enwi echi na sa sombo na e de abo mo se oye beifo ti na de na akoto ho na ma me ni nim ho hwe on say mami Ghana me fa Ghana in a whole me friend mami fa Africa Ghana hanka sa no meka say ye wo mental problem majority of Ghanaians have mental problem here me ya honhum nipa and overbom pa ye ne bia bohunu obi obehwehwe obi abrabo mu no obehwehwe obewie no na nipa ne bra wo ble nyina na bia esuko no mabe say at the age of 20 years and eye no obi timi ba sunje so for aka ja say papa ebia say ni say na ekoso na me dem suspect me na na bi me suspect me ma me bi ba wo behwem no na enye wo ba bia ebia na akora kitikiti kura bo wo be 10 years 15 years na na yes adem ebi onu nso na ye nipa na kan sa boni bi awaye ye fra bi say self imposed curse enu an kan san sem bi ne nyama bi awakoye na de no me abre no ekrofo bebre wonu ma ne ye bo mu bayie wa yes se bi akoroma na nim na sa akoroma ana na nim na sa ebi apatakun so nkyere nkokọ ye wo nipa bebre wonu ma especially man titiru so odru age bi ohonum ne wonya ne menopause na afi niam obeye no wan hwe ye pa obeba no suspect so ye before it majority of a man merwafo a ya bande wo ma ye jeja wo mu nyina wo ne nam ebi abobo dam ne ne kekeke kan majority of them metima ka se be se 40-45% of them enye beyi eye ebia niam bi na ekoso ubekome konkura na spiritually ene bia obi ato sa de no e de ama no but one hwa ubeka say ye beye na eye ne sa etisa ne wo ka no eno ne de eye wo ye right e wo honum but say in general beye de untimi nka say beye ni ho wo kan the book of Exodus wa Moses mremu no wo ka say emma wo ba wo ye before entrance wo kan the book of Acts ya Bible say afi ye ni moja ne wonam na enya ne ni wi motumfo ye ne adamo ni tumi ena enya San profoni no mu fire he emra revelation entokwa course wo soro na ye to obonsam firi soro oba no angels 1/3 of angels odo mu ba asase we say so ma me baby obia ebi kwotena nsuo mu ebi kwotena abotam ebi kwotena asase mu ebi batena nipa mu enti se wo begira bonten na e ho presidential candidate a wo pesa ye to so aba ma ba ye president na bi mu believe akonfo obompa ye de ma asofo obi o mu nso gidi se be yi wo ho e bompa ye de ma now baba kasa na to say in other way no person e dey na wo kire wo mu okay papa unsa o kasa no de kan ka say bia mismanagement etimi mo obi abrabo eye basa no de akoshe beyi self imposed curse etimi obi abrabo no de akoshe beyi bia spiritually etimi e bibi tie obi no de akoshe beyi exactly na de say ni na kire say beyi ni de wo na enye bibia so na e beyi ni na ye enti say beyi ni wo ho asen na beyi ni di ne dwuma me da say Sasen we say aya de a enipa nta wona adwene mu pa there was a time na me kire sa de no e wa ha say be ye won omo na omo so de bia na me tu omo fo so omo jimi pa to the extent say omo nya ne omo ye no ama yenso ye nya wo mu din bo no be ye obi oye be fu wa kunya sa bebri obetima say wadwuma no e wo kwan obefa so obesay adwuma no 2 obetima say waware 3 obetima fa ways and means bia so ade bia ye nimonyam ede ba obetima fa so baifu obetima disgase no ho ene wa ba beda e wadayim onfa nanimu mma eti se wo hwe honhum aware a ekoso a ye wo eya enkurabata me wo ne mako spirit demons mako 23 wo mo wari nipa bia nso woni din ebia wo na chi wade
in all no ebi wo hono ma eyebayi ene yesa ade no ebi wo hono ma ye finkunya ene yesa ade no ebi wo ye nsuo ebi ye motia ene yesa ade no ebi wo kura mpa ba bi a wakotena no ewia wo akotena no spirit wo hono etimi yesa ade no eti abayifo nwuma omoye no ewakonua se bibiri a omofa so ede se adwuma de sa ware de se niema ade bia ne ade ani je bebre no omofa sa we se means so se omo be se ni nyina. Papa ko kasa se ahonhom ne doso. Yeah. Be ye ka honhom no. Yeah. Ebi ya na ebi muso kwa kire se ahonhom ne nyina kra be ye ni sa. Exactly. Spiritually no. Esi dem ma ne eso ne mom ne ebo ni din pa. Mami. What upon what to them? And wakwa hu se kura. Akura kete ya fere kura bi se atwakwan mu. Wa no fia. Se kura kete ne da honom. Na pan no se tie ni. Ono a ontimi ni pan no ni nyina o. No otum ntokuro nkete ewiase ade bia ye ketuo bia ne se yade ade ketuo bia se no na wani ni so eno na wadwene nkoso te se ne nkrofo bi klemu se be ye ni ho be ye wo honom ba me mfa ya adwene bebre ne mobra na mobra ne na nkoso a na afi wo hu se ade no matra ma afa mu bia ne bo se me ye bia me ye ne nkoso enti be ye no mo ye ketuo no omo so ne se yade te se wo ba physical akora kete ya bia wo baketo we say won say oh teto no ne afre be se kula ehina na won say kukuo na si wonom na ye de ya punu mu mafia punu mu ne ye twin so gum na ne kan fa yikura mpo ye de begugum ne ye no na won say wo ba be say 3 years enso yi a ewo mu na akora be so okosa nso nu ntimi wo de so wadwene nkoso sa akora ne betima ko page asa kukuo no wo wa so wo be ba no apage kukuo no na kran no abono ebi a wo yese ko peja na wo chia ni nsuo ne sa etu wo chia no krampo de kora na senso ni bi na ko wanom wantimi eti abayifo no mo yaketwa no omo nso ne se yade e wo nipa abrabom so wo branke spiritually a bayie ahonhom a wo wiase demons wo wiase ne ahonhom nyina no so wo branke a in percentage a bayie wo mu be 3 to 5% ba wo nso ne se wo guro omo ho a omo bebre wa abrabo ase. Papa, eni ande na asofo. Mo ma yenti ye ho asese be ye de wo hode. Na mom enye bibia na be ye enti ye nyi ya adwene fi so se ne ma benika no. Na se ya kwa ade ye so ne de wan fo attention ma na enya de benya ko mu kwa ba be house. Na ka ye mfo ko se ya adwene wo se bia se ye bibi na ye ya. Ye mfa ya ho odin him. Na mom mama ye se be ye wo ho nti nipa no se ade na wo ye no kwa na e bia obehwe na kwan no ye ni ye se ehye na adwene se be ye wo ho nti no. Ode na adwene nyina kosi beye na wo ho no so ne mo ade na wo ye no onhwe so no wonye ne ye wasem na obisa me na niema mienu beye is either you believe it or not so wo begina di se wo ho ana oni ho obeye wo wujini di se wo ho wo exist wo ye adwuma obeye wunyini ni se wo ho onye adwuma obeye ba wuni pananka sa no wo se ye obi wo ho no ma wetimi forso so ye no menu bi sankofoni bi na sonje so fo kasa che o enye obi asebe ono de wo da hye ne tim se bayie wo ho enti wan ye adwuma na bibia no de hye bayie enye sankofo ba obi a wo forso so bayie adwuma wa ye adwuma bosume salary a woje e bia 1000 no onwura de bia asabi 1000 no wo de ye ba de bewie na California de dananim na ka dananim sankofo no na mekasa kire o obu ho no ma aware a wote ase no wonfum be ma no onfum oba no do's and don't be a aware mu bia no oye but still na ne ma nkoso eno wasam na ye ka enye obi a ono de sebu osori na ne sasha ne damri fam me koye adwuma na menyesika ba ifo bekum ntem me koye adwuma na menyesika ba ifo be se ntem enye sa nkrofo no fa wonsa ye adwuma na wo bremu adwuma no ena se wo ye na se wonhum bi sori tia wa afis woni abre se wo be fight against sa honhom na no fight against sa honhom no ene papa na question ne say why na be ifotimi ha no woni pa be ifotimi ha no one ay woni pa woni aya spiritual protection woni bible awo honhom enipa woni eye ensebia eden eda ne so se enipa no de bia na me kan asem bi se enipa tu pe ni tu kwan ewa abrabom me nya ba nipa tu no enye oba ena enye bema ba nipa tu ni ye obi a wote se akwantu aba no atam ne back sa
no atu kwan adwuma ba o no afa eye ne documents pa no wokọ si ye befa no ye fa no se de ne besi wom sankrofo ne ye number 1 aware abaasa no wokọ sankrofo ne ye number 1 2 ayi obi nso a akwantu aba akwantu ya mekọ bibia betimi asi ma mekọ bompaye memfa ma akwan enhye urade nsa the bible say for akwan hye ehye urade nyankopon sa no no behwe no waye edi ama aware aba aware ebia me maame wakobi anyeye me papa nko we papa nko me nia we eti me maame ma anuafo ye be 5 no obi ane ne papa eti me koyi ebetimi asi eti maame mfo ma akwan enhye urade nsa adwuma me kwa akoye yesi ne obi wo honom ena nipa no yeyi na firi honom ena meko edi ntina sa de ne course is it by privilege ana sa de ne course maame mfa ma akwan enhye urade nsa maame kopa me ho banbo eti nipa no so okọ konfu ho so okọ malam ho no mo so okọ urade ho akobo ne ho banbo but ade de nsonson ye eba ayi obi a wode na akwan ahye urade nsa no obo ne ho ban wo urade mu eno wo ye different from obi a wode ne ho kohye konfu nsa wode ne ho kohye malam nsa because at the end of the day no ebia demand be firi ho no mo beba no na ebia wantimi by in all no san kofo na bo mo ho ban enti obi a bayifo timi ye no ayi obi a woni banbo eda ne so obi a woni abasa bi a eden eda ne so obi a woni spiritual father and spiritual mother wo ye mature in spiritual no wa ben e wo hunhum na bayifo timi ye no are say spiritual father and mother na kwa nyi obi akeke na mu bi wo ye mature bi na za obi betime di sofo wo fu abodwese na abodwese nyina fudwunu kuwa ne tirimu nyina kuwa edwunu nko but na obi a owo be say age mu no owo be 15 years a wo ye sofo ana wo ye hunhum ni no wa ben chese nipa no wo be 80 years no e wo sofo die mu no aha nti enye obi a ne fa ne spiritual mother or father yeah say ye hwe ye gam ye man ga ne mu hana ye hwe maami bi a watu so na ye nyina nim se enyi de wunyi na abrabo no ye de ma wa unyi mmire mu no already e kra sesa nti hu maami bi a nani ase ahye kakra nani ase atwitwa kakra ase ne skin no amomo kakra ye bo ne beyi akola bi wo fi na akola nani ye dem pa de za akola de nani ye dem ase o ma pani bi ansisi no ye bo ne beyi e be na ye mienu oba ba ko be ma so ba no wo mu no e akola we de wo beyi pa hye we ni ase beyi no e man ko na yira na mema yire bi bedasi beyi aye kan wa asem no oba ye beyifo be ma ye beyifo but be ma wa ye beyifo no se wo kan ma ko be 100 etumi bu ma ento be ma no na de se mema no kra dia no ye de nche ma yeah but aya na nye more ti se on se e ma no omo emre naturally e ma hum emre ento oba bia wonim achewopa oba bia wonim kotodwa mu omle bia ye digu fom no oba ni nya ade free oba ni nya niema eye free wona brabum enti ma no eye so easy because omo emre ni ntino eye so easy enti oba wo ye sofo a wo ye hunhum adwuma so ye konfo so ye difo so ye dunsini wo ye de wo ben paaye ana oba nso a wo ye bayifo no ono nso oben pa because a man no wo akonyasa bebre omo ade ankasa omo ankasa wona makwa na ankasa no omutimi de ye niema bebre etis oba aye bayifo oba aye konfo oba aye difo ba na se okase wo etimi ya meti ya mesure difo ma eche mema totally because oba wo ye difo so okase wo be haw na se wo hwehwem no ohu se wo difo a wo be haw papa be ma etimi se meti ya oba na tete me e wo so fudie mu my spiritual mother e yo oba and she is so powerful eti ade a my spiritual mother be ye no because some of oba ensemunti no me ya even I do more than ye oye eti yesa e man ko na ye bayifo e man ye but the man so memfa akonya kwa we se suntu omofo was medical catcher say me herbal doctor and spiritually omunyai na so obey so mu breachu mu skin na de bi omo po mu at the end of the day ni e de bebo wa ye de betag wa ye bayifo just 3 days me hunu ma me bi wutimi say ma me nanim say pan am say we
so wo man wo na na ba obeyi a wo na aya na asa yom eti aya yesisu a ne etu yefo a yentie skin na nya media ma wo me nua ba fe no anante na wo yese o ana me di we po me ho ana me yese na o ya me wife a tun at the end of the day no one sha se amfa na so obekura mpa amrewa na about skin cancer na fe ye kokon anyeye na won so se ni pa so de kwehye bayifo na wo man so de hye wo se wo ye bayifo na se papa be ye honhum no enye fe dabi enti na wo obi a nanim aye sa na no skin aye sa no mo de toto se o ye bayifo no ye kan sem bebre am ya se be ye ni de wo ho na emom enya de pa na so wo ye sofo na ye difo ye wo nua no ma sofo ni be ma ba bonta meka so mo ya bayifo omo no omo ba yie omo den se ba yie no eye ba yie ne mo wanya ne bone so esi den na edifo ni bi ka se ba yie ni yade pa na usu che se ba yie ni wo ne mo wanya de pa mame me da se adwuma we se mu no so wan hwe ya on say say problem na doso enti wo bia we ni believe obia we ni gidie anu na ekum nipa eye me aye kirabosom se kirabosom ntina ma wo kasa no papa also no obeyi ye kirabosom onye sofu no obi a wo se woni nyankopon di na ne wo na dia wo hefa kasa na wo di free wo se nyankopon bi ani ho no enti say nipa na kira wo se wono wa ye konfo and if you cramp a konfo no kura ye obu a waginamidi na se papa sofu ense hu se obubu a konfo no ese abosom na anu ni ya problem no bosom ma kira bosom bubu no aye niam 2 1 bosom bu ha sika him aye sika ko efi agudie ewom eti kira bosom bu a no wafa ana 2 ye wo bosom bu ho no so a when is so powerful to them no when is so powerful it is when sa pe wo de wadrian say wo bu but at the end of the day no wafa no de ye adwuma etu ono no so ye bayifo onye ndi a onam sa lenim because we ye konfo ana man ana if you cramp na konfo no cramp no akonfo ni bi wo ho no ma omunim sa bayie anya de pa etu ono kira bosom no ono anya sofo eye di keke when say those days in near one crofo bebre wo ho no ma na sabi akomfo wo mu a no mo ntena fie na ne obonso akotena kwa ebrentuo mu ene cramp akonfo bebre mo sisi bay boss ne na sefo no kra majority of them e mean ye because those days no mo tinwuram na omko omho no mo wuram akwa je wo nyanka made na oma ba fie eti kira bosom ono onye sofo 2 azuka asonso ba be kabi azuka nsonso nya sofo papa azuka so che so onya azuka sam ya menu apani no many azuka share 101 and one thing is when you good just say me believe me wo are different but so when you azuka ko share bia program bia say adam ni share airport same flight and ye fa na ye nkomodidie mu when you good and when you be a discrimination in afem so adwuma no share se ache na afi na wo benti no wo ye young nti baby ame wo no wonye sa type no but sa area wonom so o ka se wo ye bayfo ne ho ayi no wono e kire se omfre awrade once and for all so azuka free awrade je ko ade bible ka se tia na wo be ka kire me se sa ade ne ya de papa na won so wo ye bi ade a that means say you are fake je eti azuka o kire abosumo o mu nyina e the same. Yeah. Papa, that's was any way see a be ye or whom for your best, so do ask me transfer. And Bessie Jadiama is if. Awusia me da se me ne meka nyina baako we are not here to expose anyone there be anokura ne da no na ye de to problem bi da wo so woji wo sofo di a bo modern so be kono hono sa asundwe sofo ensem a maken na ato wakoma so se wurade be fa wo so e be fa me so aboa wa ubetimi afrem 0247 882774 wo hwe screen asem numbers no eguo me okuma se sokoban problem bi e da wo so bia say yare physical spiritual ayen kratasem awade mu problem eniema bia da wo famu bia no wo fra asomdwe sofo a ya me be fa me so na waboa bedase abusia asomdwe sofo ene ne kwatwetwe nkomo ni beja ne contact e wase e bia na nkomo yi a edi we bia wani e wo niema bi hu na mo pente ase yi a ofre na ne wanti ase bia obeche wase bi kwa no so ana wo hia mo a ofre papa
Mwa bi a ohia so na me nam no so be ma wonsa aka aha aye too much gh ya subscribe ma page na me adoma no so ma upload bi wonsa atimi aka buso ya follow so e wo Facebook aye too much gh makra